kan lo le tae winia choni kan video tur chonin chair sapan chi mi pai ni mo mei che ni mo ma sa big takin mi pai ni tlang pu garing a chan chu mani ki youtube audience a kana za som riat kha mi pai ni chom chon tle ma mi pa focus ul heng ro soi dona chra chonin chair lampang mi patan ria thing theng tet lai tanga thau lai la nei ngai lo tet tet tanga refen ru ko lang chi type hậu tan khăn tiếng nghe body pian nal tak tak khi kan nei ve ngan tiếng nghe kan sek ve ngan tiếng kan gain ve tiếng nghe tu na hin tle min confidence te kan lo nei ve nga en tiếng nghe tu na hin kan tak sa hin en tiếng nghe pian nal do te tle ma t-shirt na ko pan thler ni lo en tiếng nghe tle ma t-shirt te long po moi ve do te da lo phar ve do te tiếng nghe kan ke te kan lo ti len ve do ti kha adi te zong zong kha ve na chong lo su na tu na ka video tur hi very beginner sang khani don lo in advance mo gym lo ka re tu ni ka choni tang kai pui vak lo mai the trang khai bui mi thei bo trang khai bui don loi lo rin chonin skip okay ndu pi kan lo ta ting kan sek ve ting chair lampang fi lampang an ting kan sek ve do an ti chonin point sang karon sai na nai ti thei chonin pen le paper ting chop la lo ziak la ani lo pon ka video hi en non rup lunga chu chu ka tan hlok na lo don ya kan soi tnang masabera chonin enga ting kan chair kan du lo kan ti chonin kan ni thina ke chu ka chair over ngai lo ma se de pot type chi ta kan ti china kanin insecure ni mi bula to omshom dengan tiat chendel min fiam renga ni mo ngang kalna te kor te kan hamoi velo khata khanin ke mani khani time to change type shit mind khalom ta ni chonin sek moi do kan do ta kan blind top ta ni chon te ti dan tul bon chon te kan ti lo to nge ka ti nge ti lo to nga ma se ivan ne ya he video hi ilo info a chon he video enjoy chonin akal mang step song song kai shak don ni iti tur ma saber pakhat na home workout po the ma se tun lai chonin nol pu chon gym kan kal thei to chuma chonin gym a admission le monthly fee pa be patang chu first step ni gym kalang home workout ti du ni pon youtube pa te ni moti dang chu tam home workout ma se karon soi na lo to chon gym bi kan soi sabera chon gym kalang ai ni gym admission khai ba ti ba ta gym a khani ming kha chong be ta ko mai chuan a next step tur chu gym a khani bo workout tang sekan boy ta ni tiang workout tang en tiang chinging ya workout tang kar khata bo jang workout tang kar khata bo jang kan workout tang ka body part en ting khoyam chill kan soi jal don gym ya membership ben ta gym pa ka ma se kar ko na gym kal kha angai lo beginners ni chuanin kar khata voi thu ma tanga voi li gym kal la chu atok eng workout split ngai follow ang gym kal ti ni chuanin kar khata voi li kala ka du bara chan chu i recovery i taksa ro ni siam that zung na tur kha gym kal rei to teng na la chak don lo chon ka khata voi li kal khani i taksa kha in recover tok che dona ni tinai kal kha chunin taksa kha in recover thei don lo chon ka khata voi li gym kalang eng workout split ngai follow di chuanin workout split follow tu pathi tu ngai karon da dona masa zo ka chuanin upper le lower body nikal to ba denan day 1 upper body khoi ngai taksa chungam pangsong khai khoi ni zon day 2 lower body khoi le nga i re sa chain upper le lower khat i follow le me khata voi ni i taksai khoi chok ka nga chu upper le lower ang top hanikal thaya ani lo le chonin push pull leg ang punikal thaya chuan alas na chonin du de core muscle te ni mo tlem exercise halam de te ni mo ti te ni lo chonin push pull leg kai cycle top thai ga khata voi li kalon ta monday kalanga tuesday kalanga wednesday lo rest ta la thursday kalanga friday lo rest ta la saturday kal lenga sunday rest lenga monday repeat la je chonin monday a push khoi nga push a chonin body part nga khoi ni chonin chest shoulder tricep khoi china pull a chonin tuesday mi tu ni tuesday a chonin back le bicep khoi le nga chon leg day a chonin wednesday re sanga thursday chonin leg day ni to leg day chonin i leg pum pi khoi to pang chon i repeat le to pang ka ten kan saturday lo ni le chonin push day khoi le te cheni chest shoulder tricep chen deng han equal to pang day 1 day 2 day 4 ang khan ma chu ti tur pakhat na choni gym kalangai workout tang chon voi jang workout chonin ka khata ni li chu atok ai me mani ador le chonin gym khai kal to a workout to a chuan ala ima mo khala kim lo ni jo chair chi nia te tanga chair chi thau lai re reng nei lo ru kol khai ni wang khanin ngai lo ti ngai don ta ni thili ei tamang eng teng ei tamang chon ma saber chonin
thil pathum focus story nei don pakhatna chonin I protein intake protein chu engeng ani chon protein chu amino acids ania ta ting hang soi vak lo all something bera ka je them thai dan turin protein ei photang protein chu khoi treng an lak lu thai kan ti chon protein chu ar tuite ar sa te nutrila ti te paneer kan ti te bong sa kan ti ang hawa tang khan protein source so ma google khanin cheap protein source ti la ron lang to rang khang protein ho kha ei tamang chin na kina eza tu jong lo so yang focus pot tu chu protein he ei tamanga do le jong carbohydrate carbs amol wi chon mi zo a chon cho rice kan ti hi ne hi ei tam leng a chon do le jong fats thau risel I bak sai na mo ni ngatinga thau risel tak sai na mo kan ti chonin thau ni bang khanan lo hot tu ni lo ba thau khan tak sai na mo kan thuak function nan te ma mo kan tak sai energy lo nei lo huna energy source balak nan te khana mo chen jo chon dot le chon fat chi mo mai mi te pathum hi I ka son thai lo protein intake de sanga carbs ei tamanga fats ei bo chon a hola chonin tun ma zoi thil ai khan in thil khai ei tamang all sambera chonin mizo type in shreila zo a chonin zinga chokon ya chuna kan ya tlaya chokon ei la chen khata voi thu ma se khatiang khan hun rai takilo ei to weight gain thei lo ba muscle poi gain thei lo so da chonin change kha om ta yang kai da ni khata voi thum ei lo in voi li ei phota zinga enga chuna enga tlaya enga zana enga chon voi li eng chon chu ho email zong zong a chonin protein kha om ngai tu protein ar tui kan ti te ar sa kan ti te nutrila kan ti te kha atam theng beri eyang ei to pro cher chi chon mo kau na ngai lo chu mi za chu ka tak sai protein ma mo chu mi za chu carbs ma mo chu za chu me calorie ma mo angai lo I metabolism kha chakai te tang weight gain thei lo to weight gain thei lo to I chair fip tang rang to ka ta khani body kha I push do ni ju thang tur khan I workout to akoi mo I ti to chu man chonin ei li in la nor vakang thil kha ei tam vakang ni kha ta cho voi thum ei thina chung lai chung ei tam vak lo kan heavy meal ju jing let lai za something khani chu man chonin voi thum atang voi li ai chawang voi li khai mi ro big step I lak na to zinga entenan tunami ka sohi lo la ka ti lo entenan zinga artui pumunga ye chon cho kha tam theng bari ei to pang chon artui akanin fats resel chom to artui chung mo kan te chon fats ka chu I mo san lo mai thai ta ka chon mil wan ani mil chu chu na nge eng ati chon ol sam bara chonin arsa ha I effort to I theng to ka ei le to pang chon cho kha tam theng ber ei lenga chuan fat source a chuanin dule olive oil te po I cho khanin I chom the tam lu tu lo ani mo peanut butter kan ti te po ei theya chuanin tlai lam pang lo ninga darli something bor ve hun nei ni chuan ta po khanin dule ar tui pumunga te ke ei lenga chuan cho kha ei lenga chuan zana chuan cho chu kan ne toi ti kha chuanin balla chang thop le peanut butter te ei the chuan poisai ni chonin whey protein te poi intel theya arsa te poi ei theya artui te poi ei theya nutrila te po ipumin a digest zo chonin ei theya tiang khan ni khata voi le nga chu chu tiang kar thum vele tia weight gain theilo ni ila gain theilo fo ni chuan all sam lu tu nei ai khani ei tam le me tu nei ai khan ei tam le me in force feeding ang ka ei tam theilo ti ka chon la matling lo ke po gain ka du tak lai chonin ka luak top ze chuan ka luak ka hadama ka luak khang za tur vel kha cho kha ei le mai tiang khan hai gain kan du tak chon I du na ngai excuse ka lian zo ti kha poimo hai excuse zon non chon mo excuse zon non chon in khang chen kha excuse zong to tun khai thling to ai chera chonin excuse khan hun chang to lo chon chonin I du na kha alien zo kha ngai chu I du na len zok na chon thil ei tam ti te chu mo thei le to chon pumpui chakna something te poi ei tel kha ngai venga chon kan soi chin chu ngeng ti chonin gym kal chon workout dan to schedule ka khata voi li karon soi to chon thil ei dan to protein carbohydrate fats karon soi to chon ni khata voi jang choi yang ti na soi to ni khata voi li veli nei chon la tak sa kai push up hai chumo chu kar thum kar li bor veli follow ngai consistent takin iti thap panga chuanin I gain em chu ka ringa ma se chu ta I gain lo phone ni chuanin thil ei khala tam tok lo ti na ni mai
chuan thil khai e tambel em har lo lu tu chuan adot le chuan in poi mo em có poi mo tak em ke pun ka follow thei lo zeu trim ni chu chuan ngan ti chuan zan mut ni zan da dar kar ruk an ti thina ma se ke chuan to ko ti lo dar kar sari tanga dar kar riat tal zan mu ang zan mut kan ti khanin hei mut top kan lo ni deep steep mut vong hei mut tui lu tok mu mang nei bor mu mang po chong pop mu mang po ti pop ang chi type mut kha in nei ngai ni chu aharang chan chu zan lo mu thalo thang te ni chonin ma se thili chu thei lo lo ti do i tu mang zan mut kha na ya za ending ya zan chu kan mut fa teng ti chonin tips ke ma ending nan zana dar som patni bel te lo mu thini chonin dar kwa te chan be bel chon khuma lo ni tum phone te da ka chan be something can scroll nga bian nu bial pa te chas te ni mo sai chicks te khain bianga chuanin tiang khanin da ka chan ve khai khoi nga dar so bor be lo ne nga chuan ta khani phone screen ni off anga lekha bui chiarang a boring don lekha bu khai chiarang lekha bui chiaranga a boring khani mutaron ti chom nga tur ma khan lekha kan zir thin lai board exam something like that okay a khanin nga te mut kha chodu e mon di chonin lekha bu kan chiarang khanin kan mit khan word te rup te kha zukena kan mit kha a chereng ni jom te han kan mit masal kha ati ha chu chonin ai mut kha ron ti chok chen chu teng chonin zan mut dan ma tan dak tik ni chu zan mut ma da kar chan de le kha bui chiar pop chonin mu em chonin mu wang zi ngai thawanga thili e le nga da ni repeat le nga chu chun mai chung ho i ti chonin king em mang hey very basic ni tu na ka soi chen te na nei ka protein gram something like that okay hey kon harasan tu khang karon soi lo all something ber kan sia thiam na tu le kan follow thei tu rang ngoi khang karon soi ni chu tu na complicate pon ka soi thei ma se ron soi va kila gym lakal ngai lo le nutrition na idea sim le nai lo ta san sia te mai na kham lo chu mi chen ka chon ning ka tu na ka tu soi hi a rin tlak tok lo ti le pon ma ke pon a rin tlak lo na lai te chu ka mu be tho ma se in riat thiam dan tur le in follow thei nge dan tur khan til ka soi chu kan chon cher chi te tanga ru kolang chi type sheet ti lo ni ka chonin ka seng chon jimmy kalang ka khata voi li tal voi thum po a tharenge chuan i ei li ni lukang protein ni lut sang chuan carbs e thang chuan healthy fats poila lutanga chuan ni khata cho voi li vel te e nga chu in pu sa i por to nu po khani la i por to nu po khani tui no la ra tui ne dan in top ro ase a rei nu tuk choni iti tam le tuk chong khateng ha ipum pu ya khanin in digestion te kaum ve te ma se at least kan go la kan thlen pha don chuan zan kan mu tha kan deep sleep nga zan kan mu ma nga zan bu ma dan tips power so ta kha hau khai follow a ka ni kar thum vela i wei chete gain lo ni chonin e tam le me nga chon tu na ka soi ho kha thani tha thumi follow chonin he video hin lo le te la comment section na khanin igain nge do na ba igain tu khai ron soi theyang ani emo IG lama te ni mo mung free la nga boina te har sana te ni chonin ka IG coach bless ti khanin mirun zo top theya zo na pa ngai chu ke accept ka chang thei ka chong chon boina la har sana te ni ka chonin ka IG page lama te khan mirun zo tanga tiang khanin kanin pui zela nga emo guidance top i mamoni chon kai floi tu top coach min floi tu tur e in dan tu workout in workout nge ka taksai mo bi kang ti zong eng supplement nge ka enga chu min ye chu ka boi dona enge ka enga ti zong zone le kai floi tu i mamoni chonin ke hianin blessed fitness coaching ka ne ya he online course ni tlang pu offline chonin gym a hen tlem chu ka ti pu ya chu han chon blessed fitness coaching hi ron join theya to over lo i run join du ni chonin ka IG khani lu tanga _coach_bless ti khan ka oma ta khan ron dm la sar coaching kha ron join be du si ta lo something like that in ron te chonin kai choi tu mo ni chonin bless fitness coaching ron join the ani lo mo zona pa mai te poni se mi ro zo the fe ni ole thani zo ka video te ni ya hok thak tia mu nom te ni chonin mi lo like am lo subscribe sak turing ron du cha chuanin zona dang te ni mo next video chu tiang lam chalo ti la ti na shim mo ngai dan te pon the enge mo tal soi du ni ka chon comment section a han lo soi don ya peace out